paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Pustaan ta ko araw, nakaturog ni Uncle mo niya. Wan, nakaturog pa ilaan. Agasang manday ta. Anyat orasin ngay. Malaman ha, alaunan. Idinalpasan ng aldaw, naturog adagaos. Ay, sadot at talaga day tang Uncle mo. Anya sadot asasawang mait. Kalpasan alangan, naturog adagaos. Anya ngay ti awag mo rita. Ay, nagsadot. Makapawan gana sa kasta, Kapitan. Antay, nakariing ka din ni Uncle Kao. Ay, nakaturog pa ilaang. Di mo rigiriingan tapno saan nakangaungtan. Saan ko matariingan? Amok na po yata ni Dirabi Napuyatan da amin nga opisyal idirabe Wan nga raw dantay. Sakto pa'y, napuyatan akmait. Iso abay ang pailan ni uncle mo nga agina na. Damdamagan ngamin ni Tata ba daw? Taapay ka no? Diyan mo Kuna nakit din asadot ka nun ni Uncle Kao, takanayo na matmaturaw. Na, apay akas tamanan tinaibaga na. Amuyo mo ni Tata ba daw? Balinswag, ti pa nagpampanunot na. Ay, ala, bye-bye am nga agpanunot, iti kayat na apanunutan, kwaraw. Apay, nagkapuan manan ba daw? Di tarwar. Nagadot ti mabalin nga aramidem ijay bangkag. Ngam day tagis istambay tar aramidem. Nay, adamot araramida ka. Di ka kitagyaman, takanayon ko asiputan day ta Kapitan. Kanayon na maturog. Hindi Kapitan ti ko na makanayo na matmaturaw. Wain, kita manday ta. Kunak man no si Katerina iti chismusa. Apay ngay, adi mo amuday ta. Isumot lagayam ajak makitkita ni Kapitan. Takanayon amat maturaw. Kito ay, kasta tinapang ko dinamag kinikwaraw. Kit nakaturog ka numanayin. Ay unay mo't daytan. Iso nga awan Apolos pa nagprogreso da ito barangay tayaw tuyang. Taturaw ti Kapitan tayaw. Ay, kita amang kide no nakalukatan yitirsina ni Marikwanang. Nakarikap ito limabasak. Apay nga takanayon mo'ten amaaldawan namang lukat ni Marikwanang. Kit opisyal gayam. Pers kagawad ko naman. Kahit apay kumangay no opisyal kan pers kagawad. Ay kat sadot maten akas kin ni Parenteng. Ay si kakit di mat. Tinulad dan ti kinasadot ni Parenteng. Kasano nga rod itan? Awan bagas kan si daon. No saan namang lukat? Ay katuktukam jitirsina na. Mabitlaang. Na, si kamot gayam marituyang. Nangag mo di pa nagtuktok ka. Di mo sumardang ti panagtuktok mau. Kasanaw di ka manglukatan. Ay na, napuyatan ak ngamin idirabe Ay, padamutin ni Kapitan. Kaud, anya nga ron ngay, opisyal kami gayam. Kaya't mo asawan, no nakaturog ni Kapitan, maturog ka ma. Ay, siyempre di yun lang amin amo no kasano ti rigat mi nga opisyal. Ay, mare, pautangan naman. Na, umay mo din istorbo ti panaturog ko tapno laang umutang ka. Awan ngamin kanin mikin ni Badungkaw, iso pautangan na kuna. Ay, saan ka lakuman nga in-may, suronkon? Ayan nga ti kapek. Adto'y ti kapem. Ay, malamgaya man. Ay, sumipngot pa'y din Ay, puyat manan inton madamdama. Tapay. Kadwak dagiti tanod nga grunda Ay, wen, tanay. Ado manan dagiti minor di edad nga agwalang-walang. Saan laday ta? Anda pa'y dagiti nasken alapdan abartek nga gulgulaw. Ay, katwen Angam nay, agal-alwad ka, Kagal alwadak man. Ay, agalwad ka kani pari badong. Tanay, sip-siputan na kagayam. Apay ngay? Ibagbaga na kano nga awan at aramidem. Taday talaang maturog ti aramidem. Bayam ta maamuan ng tutipunaw. Iso kumangay.
Kanyamot nga ti aramidin na kuma. Ay namaray, nagmayat ti turog ko'y dirabi ay. Mas dawak tawang meten dagiti natagari amang martag apumanok kaw iti rabi ay. Nasaya at tanadlaw mo dayta, maray. Sigod atunggal rabi ay. Adag pukpuk kaw. Adag video kay a makadisturbo iti turog. Ngam idirabi ay. Awan damatang. Ay talaga nakaskas daw Wan nga raw. Idi nakariingak itay agsapa. Kunak. Ha! Awan na tagari Mom, no apay, maray. Apay maray. Nagronda dagiti tanod idirabi ay. Mom, no asino ti kadwada? Ni kwarog at chip tanaw. Ni Kapitan. Ni Kapitan Gayam ti kadwada. Wan. Amo maray. Awan Apolos minor di edad ang nagwalang-walang dito'y kalsada. Kayat mo asawan. Saan naturog ni Kapitan idirabi ay? Kanayon nga rod ang mapuyat. Aya, Overtime kami pa iji barangay hall. da kayo nga opisyalis? Kawan. Diyo amo dayta. Apay ko mga agpuyat kayo ngay. Ay na. Pagsasaritaan mi nga main ti budget ti barangay. Kastaya. Iso aje mangibagbaga dita asadot ni Kapitan takanayon ang nakaturog. Saan apod no dayta? Asino aya nga main ti mangibagbaga iti kastakin ni Kapitan? Adda may sa tao dita analaing asumanaaw. Aya, ay, iyarasaas mo man nga rod kanya. No asino dayta nga ibagbagan. Si kakit dimot. Kasla dimot am mo. Diyan nga rod amaw. Agrogiti birngas na iti ba. Napugtuamon. Ba? Diyak mat am mo dayta. Ituloy ka, kayat mau. Ay kituan amaray. Tapno nalaklakak amapugtuan. Bad. Amo mon, tituloy na. Ay, awan, narigat apugtuan. Asino dayta aya? Ay, unay ka mutin, maray. Badong! Unay ka daya. Jay Badaong at taga-kabangibang abarangay ti kayat mo asawan? Ape at taga-kabangibang abarangay pa ilangay. Dito'y barangay tayo Dita siguro lao ti ayan da taaw. Ay, unay kan. Agin didiam mo ka pa ilang. Magkano ka balay mo? Ha? Ni Badong kaw? Mismo. Si Kabo Mari. Pagpabasulam manan ni Badong kaw. Agtala ka man. Mayak man nag-istambay dito paradaan nyo, Kwarab. Ay, iparparit minti agistamba dito paradaan, may tataba daw. Nay, apay mo tabawal ngay. Umay ko lang damagang king kan, no apay ajak makikita ni Uncle Mau. Nakaturog nga, main. Makitam day ta kalukwan niya. Awan pa'y amo nang aramidan nyo sana maturog iti aldaw. Maturog man ni tirabi eh. Agron-ronda kami ngamin itirabi Jak mamatay. Apay, saan mo amadmadlaw nga awanan ti agugulo itirabi Kasano ko mamadlaw ka, kit nakaturog ang ngarad. Una, may titurog yaw, tawanan ti disturbaw. Iso adi mo ibagbaga nga awan aramidin ni Uncle Kaw. Ay naku arag, urian niya pa'y tibagbagam. Sadot at talaga ni Uncle Mau. Kita man, awan pa'y pulos progreso na ito barangay sayaw. Apay, di mo nakita, jay tanod outpost. Ada ayamay. Dita sintro ti ayanday jay. Kan may patpatungpalan ti karufyaw. Ay awan, jak marik na, dagita progreso nga ibagbagam. Ay nainteng. Nagmayat iti aglawlaw. Tanaglawag iti rabi di taruhar. Ay, nalpas nga minan ti proyekto ti barangay nga street lights. Uray mo't ijay paraangan da marituyang. Naglawag. Taide nagsipngat. Ay, pinaikak mo't ijay Tapno lumawag mat, ti paraangan da. Nasaya at mait. Mayat ti mapan gumatang di tatirsenan ni Marikwanang. Uray no kastoy arabi Ay, pambarak mutin amapan makiin ni istorya.
Ay na, nagmayat gayam no nalawag ti aglawlaw ba daw? Day talang umanayay, napakaragsakan. Nay, saan ka kadi anaragsak analawag ti aglawlaw mo? Saan? Apay kumangay. Na, naglidum laki din day tarupam. Asa nakabailan a palawagan te street lights. Ay, agoray ka man kida. Nay. Apay, sa dino ti papanam. Mapanak di tatirsina ni Marikwanang. Anya, rabin, mapangkapay lang mo dita. Kahit mapanang ron makiistorya. Kukumaray, sinilawan ka di dagiti street lights, tinagnaan nyo nga imay di titersina. Ay katwin maray, ay na, naglawag ti pagnaan. Maray, apayak lahat nga da street lights tayo. Isuday ta, ti may sa proyekto ti barangay tayaw. Isu nga ro da kanayon kami mapuypuyatan. Gapo ta pagsasaritaan mi day ta abanag. Ay, uray gayam kanayon na mapuyatan ni Enteng. Taadda pakakitaan na. Kas kumaka dagiti proyekto yung nga street lights. Adda pa'y tulong maitad ka dagiti senior citizen. Adda! Ay kada kami nga rudon akin ni Badong kutinasken nga umuna iti listaan. Na, kasanungay day ta, baray. Ay na, siya talaga senyora kaun. Kano nasurok a 60 kaun? No nangat nga to ti edad na, mas dakdakkel ti maawat na kwarta. Ay, 92 gaya mong titawang kaw. Hay, kunam itay, nasurok la a 60 ti tawon mo. Ita, imbagamutan a 90 taw. Kahit anya ngay, ni Badong ko ka 94 nan. Di pa'y lawan. 100! Ngaron ay, di pa'y kukwayo amin ng ti kwarta no kasta. Imbag man, tanadanon nyo ti kasta at tawon nyo. Makadlawa kong king katuyang Matinday tangar aramido Tapay manan. Rumwar ka mapamakiistorya iti rabay. Iti daw, mapangkaman makiistoryan. Na, kaapay nga gungot ka ngay. Nagmayat to, pa'y timapan makinistorya iti rabi ay, tanalawag ti aglawlaw, kun nasiminton ti kalsada tayaw, saanan anapitak. Iso akanayon ka na rumwar. Kahit tanyagay kung mati problemam, lepasak mat amin at trabahok dito'y balay, sakbaya rumarak. Wen ang awan kadwak dito'y balay. Kasano ko maakadwaan kan kainistorya ka, puro panang dilaw mo ter aramidom kini kapitan. Nya, panang dilaw, kas kumaitian niya. Jay kanayon mo nga ibaga, nga awan aramidon ni kapitan, takanayon na nakaturaw. Isubay, puno mo da. Angam kita am taglawlaw, nagadoon dagiti proyekto na. Oh, jay kalsada ang nabayag mo nga reklamaw. Abot kan nagtabaw. Idi dayta, ngam ita saanon. Nagpintasan di kalsada tayo. Kitaam ngamin Amok, ayunay kan. Na, awang gayam, nailistan tinaganta. Makaawat tanto iti pensyon into no mayabulan. Iso mapanak manen makiinistorya. Bareng adda manen madamag ko ang mabalay na pagkwartaan. Tataba daw. Apay ngay, takas tamot ti panagnam. Ay, nasaki nga rin ti sikat kan tumang kaw. Yak mayon na to'y sikat kaw. Ay, saus. Nagadun tinasakit kan ka. Ay, awan mo nga rin may gatang iti agas. Di mo pa'y gaya mamaw. Ha? Tiyan niya. Kada libre nga agas nga itid na dita barangay health center tayaw. Ay, andan. Wan, mapangkalangan dita. Ay, yak amuday ta. Mapankan, tap na mayon nat mo dita sikat maw. Ni uncle mo ngay. Nakaturog Ay, lukon naksamitan. Kada damagag ni uncle mo. Kanayon nakas na ti sumbat mo. Ibagbagak lang matipod now. Diya ti agulbawd. Ay, reklamok sanday tang uncle mo Hagasam ta kanayon na maturag. Mapuypuyatan gayam. Ado nga mindag iti proyekto ti barangay nasken apagpuyatan na. Ay, sa bagay mo't kidi Isuasan mo kuman adildilawan ni Angkal, tataba daw. Tumulong ka kitday para iti pa nagprogresa o ti barangay kabildatan. Ay, tatabadong.
Di kadilaw-adilaw kini kapitan. Gaputa mairanod kamat iti pagsayaatan para iti barangay. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Tenteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.